mweri jwa mbere jwa Januari mwaka jwa 2023 kurukin kurikanira ubekuthro gituthingatira gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kuba kuthro gituthingatira gukurukira website ira ni merudigital.co.ke. Ditoka mbeta Gloria Mwirigi na jaja ni jamweja jara twithirite tugikuthuranira. Atongeria Meru kuhambiria kuonania ngwataniro ntuku inka nyuma ya wamuri bwa Senate kiri Gavana Kawira. Akariba kieni gia kiwanda gia kawa thirurujini kuromba ukari nyuma ya amba kuidhuka na kuia mitambo ya kuthia kawa. Ameru korwa bambararie urimi bwa imirabia untwire amu biri na regu ya Meru. Na tukiambiria ni ati ntuku inka ya nyuma ya Gavana wa Meru okuonoka kathoka ka mbunge ya Senate na wakirira kia utongeria na ndi MC ba Meru ni bambirite kuonekana guchoka urugu katikati kao na Gavana Kawira Mwangaza kiari mutongeria wa bara bangi na orere MC wa Mitongo amwe na Mutembe mbio na ore wari MCA kireria ni bone ni wiru bakuritanira ngugi na Gavana Kawira Frank Monene na gututariria nkroki Inyanyume kiumeke mokerekera nyume Gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kono kwene bunge ya Senate kuma kiriro rwa MCAs bethireto bagikinyithia bunge aje kwithira bakiania Gavana ojo na riu ethirwa akiona kanya kangi ga kwenderera na gwitanguge ja Gavana kaunti ya Meru riu mabatongira kuma ja kaunti ya Meru ni bonene wendi bwa ngwataniro nikenda bakaritira Meru ngugi ituretera ituraskumanira hapa na pale batinde enda gukojera ituretĩkanĩrĩrie nande gatukarende twitire Meru ngugi empanira chamberete kumera ntere cha gishigo bunge ge South kumana na murungamiri wa ritibango gyo bichine ya Gavana Nchamba Mbithi o amona pa maba MCA sta MC go West no Mutembe mbio kiwizekene ta na ora ware MC ukabero go East no John Pokereria na kinya MCAs ituretĩkanĩrĩrie nabo Gavana wetu ituretĩkanĩrĩrie twinde turenda gukarande nikenda mwananchi akomba kwithwa kirita ngugi na batu itugite gutugokiria kanywa kairi arumore onge kana ita mugambo twa kugweta muntu ronge no tubutibui mantu ajara karikire gote muntu urachindire na gote muntu urachindirwe itwitikaniritie gote wina kiri mantu ajara karikire kira kirio atwejete gwitira wananchi ngugi na bukona mantu joja kiendelea bukona Gavana na batwe twejete mashinani twe na MCAs betu nikenda mwananchi wonde akomba kwithwa kirituro ngugi ande bwiro u mbije eyo ni omigambo Gavana wetu na twaritie na MCAs baba inge na tubabo kuona gukuponde baba kira betererete kuma kire kaunti yetu ya Meru ingwataniro tembara na ibwega no to gwetikiria na nituretekaniririe ikatugwatanira turutire Meru ngugi mbara gotira bigatwikia ituretekaniririe na tukarutira Meru ngugi sisi tutasikana na Gavana atasikana na sisi na mbugo bakaba yura tukiuga itokorwa na Gavana teka torauga Gavana ti mama tuga Gavana no ungi no ndo kwa burire ende gatoraikanĩtie njara twetekaniria bamenye Gavana menye MCA ngugi aneje no MCA menye ngugi Gavana niriko mtu ororingeretwe kura nawe support siata jienda kweje ni jije no nara mwake na jwa mwisho no to rutarutete tubeto ngugi tugaruga tokorwa na gete kwa ukinya batwe twe tayari kaunti yetu ni ndariro kile uko nkibura gutikaringire mama kula ndaba buringire kile itukula bwaringira mama ni akorokira teoma kwa hivyo mama ndio Gavana wa nani au kila kina gitumne tushurire elinda yawe antu bego jisti batereke basa odimenti batereke na ba Meru bauratia batereke kwaona tunande mchamba mbede tutaunga nande ntalagia tukaria ni mama utiranto ba Meru mbio na te mama kinya MCA na baba onda ugira nka MCA kwa heshima na ne muete kwa hiyo nkimwagia kalakala na aja ujo ntolene
Buti wani mwariretie. Nera twaranirite kinya na MC wa Mitungu no rore mutongerio baraba ingikere bunge county ya Meru agita maoni kana uge bwawe rira mbere kuma seneti ono kya gavana county ya Meru turi MCs ba Meru tuteigirwe twanganirwa nuntu itonerereka kuri na kwenderera mbata itogire tukanenkere shima verdict nuntu seneti nio ebati kwamwa na batu tukogisa sawa nuntu we mutongeria no mwanka thore na room ya gwitikiria mpumi chionde na wendi bwatu nyatha butakarikire na ndi twiturachokere Meru batu turi rotha mbunge ya Meru thaijiri recess batu gukatwika kwi gintu kiuma kumira gatikatine au kwi gintu gitagwa special sitting batu turi tayari turi bunge wito special sitting ikenda tumba kwaririria rwali rumba kwithia rukendeka rwa gutethia Meru no kinya wengo akigwatanira na atongeria bange rire Meru irenda thire na ngwataniro ni kenda getana mbere gwitero ngugi duga nandi Meru ni gethiri especially kire atongeria ni kenda mu Meru onde omba ku benefit ukurukira services cia thirikari nontu bara baringire kura bate kwirigira kana batanticipate mantu jajo nde jari guku bokera verigirite that MCA akabaitira ngugi governor akabaitira ngugi MP akabaitira ngugi na umutongeria ari no mwanka onde agethe responsible ndikwenda mwanka juju dajo na stress kabisa na inkwenda juju mwanka juju no kiri na thire mono kiri uturo bwetu na kinya kiri uritingugi bwetu kwou batu twe tayari kugwatanira na atongeria bonde gavana na bo bangi bonde tutayari kuwatanira ikenda mu Meru ombotetheka no mbolitero ngugi akuma gishigo bunge ge South Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene. Na tukitikana na ripoti ya Frank Munene tuitete na mbere atongeria bandini kuma mirigo ya Bure county ya Meru nibachumirite gukatha itware ya ambungi ya Senate kuregana na MCA wa Meru kwebiria gavana Kawira Mwangaza gitine bakiria atongeria ba nibakuromba gavana Kawira kugita thiri na atongeria bangi ni ugutungatira Ameru gakimotegi na gututariria nkoroki. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Babana atongolia ba makanisa kumagishigo mbunge kya Bore araba kiaria na ndeki bandeto bakugaboba kwa watambaru etware ya seneti ya kuendelea gavana Kawira Mwangaza. Tuko hapa nikiwa patron wa pastors wa Ruire, Rwarera na Mitunto, nikiwa kama patron na kwa sababu ya wachungaji, kwa niaba ya wachungaji wa Ruire, Rwarera na Mitunto, sisi tunasema kama bile seneti iliona ni vizuri gavana mama aendelee na kazi. Sisi tuko na amani mama kama gavana wa Meru akiendelea kuwa kama gavana. Hatuna taswisi na hatuna kitu ya kusema ya kwamba tuko na sinda na gavana akiwa mama. Ito gwĩtĩkanĩria nĩ twara senate ĩrĩa baugire ati Kawira Mwangaza na acoke Meru atũritĩre ngugi. Tũtũrĩ athĩnjĩri ba area ĩngĩ itũkũgwatanĩra nontu bũu na itũkũria Meru bonthe baigĩke gavana ikenda komba gwitĩra Meru bonthe ngugi na itũkũromba atongeria bonthe ba Meru pia bamugwate njara. Nkoroki bogete kwena batanga bana korodhage kara na MCA kaingo bendereithia kaunti ya Meru. Gavana nwe nagwatithania antu ba Meru bonthe abete bonthe atongeria bonthe kuma MPs, senator, MCAs. Aite MCAs is the 9+1 plus MPs 9 na senator, na ikiwezekana wasikizane na waanzie kazi, maana gavana peke yake hawezi akaendeza. Bakiongeri bakoria gavana kupeana mbasari nontu kwina achari bakuinyeri kaibichi. Mbasari haijapeanwa na kuna watoto ambao watakaa nyumbani maana hakuna pesa. So tunaomba gavana akiresume on duty hizo pesa ipeanwe watoto waendelee. Na ambaye sari ichie jano gutena upendeleo. Nichie wantu bonde ikae wantu baka ikenine ni ewe bwega ora itwire kwejanwa
na itugwitikia maka yo ikongerwa nontu kinya kaunti yetu ni kuongerwa mbeca kwenda kwi manifesto ngavana waritete urera Meru kathithia na ugite ukaeja na wonde milioni fulani twenda ugwatanira na tongeria bu ni kendo twitera ngugi na twina imani itwije ugaitaniria ngugi watwitera ngugi kwe manto to promisere ro diuruka naja nontu munya naeja naga milioni 25 na kiraito naeja naga milioni 20 na to promisere atire ukaeja na milioni 100 o what toriuga ate mugambo jo ugire munene wetu mami wetu nenkanira milioni 100 na wanekana milioni 100 nditekia ruire rwakura muno kuma gicigo kia Boren ke reporter Meru TV nyo kambetaga ki Mutegi. Tutitana mbere muteteri kiotokia omtu kiumbe kaunti ya Meru serasi dhuranira mutuma na ritiria mbere buru nyuma ya mbunge ya Senate gutejaniria kwebiria gitine kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiria dhuranira ariuga atagwirwa ni itwa ria Senate na nibaregere guteya itwa ria MC Bamiru akimeneria itwa ria mbunge yu na raisi Ruto nyonto obwa gukurunga wendi bwa Amiru batirona kioto kia udhuranira na menerete mutongeri wa nthiguru nyonto obwa uria gutongeria nthiguru na uria aragerere njara kwa ngaratania wendi bwa Amiru akiuga nandi ni Mamiru itina gavana indi ni mawatho ikathingatagira kuma Nairobi. Impeachment motion itokuona ne gwethirwe ni Senate lakini kireo ni Senate ne kombokeria justice MCAs nontu bakwethirwa sheria ciekiria ciugaga nyonto bomwaki gwatuika gavana na kuonekana na makosa na batikwa impeached. Ke report ya Senate ne kuga ati gavana Kawira Mwangaza na oretere kana thurire na appointere county secretary kiuta tina watho. So jai makosa kati makosa bonere au justice itaere served properly ni Senate. Thani boria rande na kuga iba kugeria kutetheria a president wetu watega makinya jara jonthe okinya tucokete gitara kanu ara gwatuikaga president no ugaga bwara gwetania nawe ukero maisha mbaya siasa mbaya maisha mazuri siasa mzuri au ni onkona tucokete gitenera kanu na te gitari ketho ri thongi muno rio tongeria rwa kimabavu antogotuika rule of law igutumirwa akorirwa sheria eriuga thirikari ya county ni executive na assembly. So MCAs beto ibe far much worried ochora bora ona ndipo kujo tutawara ibwa executive ya national na MPs beto barage katiba utengo gebe bati kutho bena yo ndene ya county. So MCAs baketho bare a bit sidelined kana batumirwe na method iria twita divide and rule. Kintu kiran karomba ni ngwataniro ikithithua tigo tuika MCAs baka sideline ndwerera ario ni katigati ka governor na MCAs ende gwatuika riu iseneta na MP betete guchwangataniro na governor batigete MCA kioni utengwataniro jeu eu already ndwerio ekuonania MCA utengo gibena yo kire thirikari rero ukorirwe MCA iboba bati okurukia budget iboba bati okurukia plan tiondo ira gavana kathithia nonga MPs bau na senator batwire nibo bakaba bakurukairia mama into bire bionde akenda akurukirwa. So role ya senator ya MCAs itibati ku undermine MCA ibayo heshima yao bali tengo yao raba bati kurita. President wetu William Ruto nara tumborere kiothe nauga iboba atetheria Kawira atika impeached senate bamuchokia na ngatho ingi kaire nonto bogo tumborere ya kwamba bongo ibonete Kawira ni incompetent atio mbangoge na bariuga iba kwenda kuromba kweja kumutethia kurita ngugi kuonania Meru itwetho twi prepared for the next 5 years tukathagwa kuma state house kana Karen ti governor na most likely twetho twi prepared kutho twi na thirikari jera tuone Nairobi iria getwa na ande Meru Metropolitan Services. Buga sana muraithiria umweke wa Meru TV ukambitikiria ngoba kuthurwa nkimeria matani ntini chokerete nyuma ndarikiti kuraja ngakurombo tikethro kimagaruka mutamboni.
akariba Meru na gonto mwanya ona kinyagen ba Nairobi totekore ribo itokobo karibisha buinde mahaja disport nkobo Meru ila ele nkobo main stand next to Science supermarket directly opposite Family Bank. Disport nkobo lounge enanto amare ruma hakonywera bya kuote na mururu kinyakanini jayomba tore na nya kitchen era ena idobya mithemba yonde kuringana customer tokimaidaga inyamo bukojwaku au toteko areria hejo ni buisemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibugo karibishwa bwebinde. Disport nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene to na kinya ndoje shamwanki net yo deira siongo wende tinya na ara musijwaku ibugo karibishwa bwindema aja nkobo Disport ara kinya friend ronde to deira turena karaoke na every day of the week day the night turena inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogori Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogori Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya toa anaba play group, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya toa anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire dhaidha tocharo kiri mwanka dhakenda chia mudenya. My name is Irene Liga, the director of Milimani Academy. Welcome to Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 yake kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumanyanta nkoroki turiongera dimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu irani www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Inkadho na nchune kuma kiribatu Meru TV, Dhiri FM na Meru Digital, kiri Meru Matatu Owners Association, Sibitari ya Grace Park na Bank ya Solution Sacco, niyo ntubako kwa tambaru mubango jo usalama barabarani na niyo ntubako rungamana natu kuma mwambirio mweka tukarikiria. Tutakurirwa ni aini baka dhetu Meru niyo ntubako wikinyia na kulongo memambura jaja na njira inene. Nankadho chia mwanya kiribu muringi kura niyo ntubako jukia kanya na kuringira saku ila wenete kura yaku. Ita nambere wuchonera mwanya dene ya Meru TV. We hapana.
na kugwata ugeni okairi muraithiria umwege wa Meru TV ni kenda nkomba kuthurwa ngita na mbere na gukuwa nteto turachumbite kuthurwa igi tukinyira na tutita na mbere akorobara bakaragia kieni kia kiwanda gia kawa thirurujini kire giatumirwa kiri umya bwa kawagaka miaka ya unyuma ni bakoromba mubunge wa Meru karambuka iremia aingi wirane bwayo gwa kwirigira kieni kiu ni uko gukabandira na winyangia bakiaria na mwandiki wetu wa nteto wa koroba bogete amba ni bambirite kwithuka kieni kiu na kutharama chini iria chithirite igitumirwa amwe na winyangia bwa miako mwanya akoroba barenda kieni kiu kirigwe ni wigatumirwa na njira iria yagirite na kuruki kumba kuthurwa gikiguna akari mwandiki wetu wa nteto Mukirio Nkunja na gututariria nkuruki na kiani keke factory ya kawa kira kiatumika miaka ya karaya thirurujini Gembe Central na kwaluka na kwa mwitho amona kwenyangika ende akurubani boyere italire ukitherium na dira kianjiria wekwa kinya misemani ya kisiasa kaita kasiasa dira bakuwa mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia na bekire wirane bokiria katuona kiwanja kia tuiki kubuka nontu kiarike factory na kinya kiarike factory na factory ne yiro into bionde biratira ma county Kailemia ne yire ao na atia to indi to monio kwina thina atwira atubithira factory atwirira kianiki kuma kawa ekore ko tuwa ni into ibiambirie kuijwa na beijwa bionde kware kwa kinya kiwanja kia kuitha amba utuku na muthenya antu ibatura kucunwa kinya into au no kuma turi akuruba tu kwambiria kuria au itwambirie kutheracia kianiki twatheria kinya ri micemania cia cerere yaku ketha tikabone kuthere tubatikia para kithaka kinene muno twabacengethia barusengethia ndandeleo barwira sai alafu yonto tokeria au basto no ekunwa kumenya bawire ndi batu botugethia tuwase bagwethia no tunya anto no baturire ko baina misinga na tukaratho ku mama county buru na rikane na tira to india au atwirira masini yetu na factory yetu nonto tuteke ani kingi kinene gakuria na ngoki ndibo nto tukwenda atwirira nonto no gona wamba burengire mwanka nyumbere rati kinyayo yambiria kunwa Oriu ni bakua wamba ni bongelekete antoa na mashinira siatumika kwethira ikiywa rira bakua kiani keke kia kwiriwa kiatumika na njira ya etomi ta usethera muthira na kinya misemanio ya kanisa factory machini chongo into bibiare ku bionde bya kurirwa machini ne yero into bibiare ku na kinya iria ciari cha kuringa rwe generator iria ciywa na nyumba onto ira kuthimira kawa era kurwa factory store iria ciaga wakawanda cicio na cio no kona sirio igari mwankare ndi no ikuywa no kona waliwa buthikite kwa na sara tutete muno na ni tukuromba women rep karambu Kailemia ria campaign kuna tuyandira twira agakuruka tukwithia sandu muko kinyana beto bacethara mibira kwa na tukuthia kurusendi kwa egani tukisa sawa kiuritiga ngui na kinyake yakwiriwa ketwa gena security ontunya thaino kuona ute security kwa kinyana ntubakulu bano bakulugirite kwa kiani kia ke yotwirira tukona ko wita kwa kwiria kinya kuruka misetho twatuika kinyana bake yosetha kuo nontu baingi batona usethera rirua muthieni bakuromba mubunge wa Ekuru county ya Meru Elizabeth Kailemia kuyuria wirane bura bekirire twenda muno kubwithia misetho ku antu bathiru bake yosetha ira kuo na kinya misemanio anto akuinyanara ku kungi na kinya no kona thirikari na urete kwenda cukuru muno ciita wantuku cia kinya misemanio siasa na misemanio ingi kugetha kubwithiu me atona anto akubwithia misemanio na kinya tugetha tu na anto aya kuruka antuku ekiumire tu free nditaka tukuromba Kailemia Elizabeth Kailemia no tuna tu irete ato aromba kura batu woni boke onkorokia woni nka ya tractor kya digende boderere na alafu ndichoke ndibwire na thiringi bwira thiringi botase bo kwethia bokethe yonto rekwe na misemanio raisi bya yete kana munio raisi ya na ndesi yawe kwa tukani kuroma ko na bokethwa hinya tukeria aboya ndega nkumwira guru akareka nyumbe withalwe kinya yo tutairirwa kenda tone security mbia Nkiripotera Meru TV kuma thirurujini ireri Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja
Na tutitana mbere arimi mirigo ya igembe ni boritwe kugwata mbaru na gukumbatiria urimi bwai kwa chibia mukuo marigo gimbi na mwere kwa wingi bakiaria bariki wanene gya kawa gya ancheke achenge akachiwe igembe South Kagita gagwikanira kirore mubango jwa wejani bwa munda jwa waki bwa kiwanda kya kuthondeka migate bagitumaira bia korea bia ontwire tame kwachi na bingi kathomba bogete urimi bwa imera B ni bwa kiguni muno na ndi kuri na kiwanda kya muthemba jo muritho waba na gututariria nkoroki. Arimi ba igembe ni boritwe bongere urimi bwa intobi bya korea no marigo mikwachie o amwe na ikwachi byongwa ere muno ekuhimiza wandi bwa ikwachi bila tuweta orange fleshed sweet potatoes ire very rich in vitamin A ito kuhabirukira Meru bonde baambirie kwanda ikwachi byu no market ireo baturu tu na factory ira iko thia ikwachi ikomi ikwachi achoke abithia na toka bwithia to wito value addition na riu ito kwendia meate ira na vitamin A ito kwendia donut very soon ito kwambiria kwendia mutu na kangwenda kuwa thai itura urire machines ingi njero na machines wikethira ina uwezo muno bakwa absorb ikwachi byonthe biria kebikare wandene Meru bakiaria bari ndene ya Anchenge Coffee Factory ara kwejanitwe munda jwa gwaka kiwanda gikinene gya kuthithia mutu jwa migate katukaromba antu baande nondo die factory omba kwambiririe tena raw materials na raw materials ya factory ye ni ikwachi sweet potatoes kwa umbere nondo twina muthetuo munoru na muthetuo mwega baande kwachi kwa wingi nikenda factory ningi yania raw materials ciayo na yendelea bwe na baketha bakibwitha cia miate akia sweet potato baketha bakibwitha sinto bibingi sana kinyametu ireka utho kuma na cia na miere ireka utho kuma na cia mario enderu ari tukuirwe sana na tucokeria secondas banchenge kadho nontu bakomba baloketie kemwe araba kaumba waka factory yo na itukuria arimi ba mario tha even lego anda mario boya onto factory kuona kubweleza crips na chips ya na kintu kyake maana sana kira to appreciate ruare no tongoria bwaboneka kintu kya tu ku expect kuya kuona no twachi kwachi ya ku supply miatera ikethirwe kendekana kuringana na market demand miate kwendwa sana ni antu erurire yo market yo mbese cia kura miate yo lakini arimi nabo ibasoke miundene bomba kwithwa bakianda kwachi ikwana ira ciombo supply factory kenda bomba kuruta miate kwendekana factory kethwe kiruta miate over 3800 pande murithi wa banki reportera Meru TV ku maya mirigone ya igembe Anchenge mawa tutitana mbere mubunge wa gishiko mbunge kia bori mugambire ndikiri na mbirite kwijana mbeche tia basari kiri aritwa baskuru chia secondary na college mubango jo ambirite muthenya Joana arwa na jukari kantariki 18 chia mweri Junande aritwa ne bakorwa baithagarage kujuriria ni ukenda bakagwata mbecha mwandiki wetu Wantito Gaki Mutegi na gututariria nkoroki Njira ya gukiria kithomo kiria litontugo yo mtho bichibwa CDF botongerete mubunge wa bore mugambire ndikire bambirite kupeana basari aramu bango yo korodeketo bichibwa chibontere cha maite tambuge naru aturijukia forms chia alitoa bonde para vende na maskuru ya secondary both secondary ya chiloko na ile chiri omeburi na Kenya universities na all the other colleges. Obisieze yetu na patron yo ai honorable Ndikiri MP wa Bore na geretie mono sana gutetheria ana betu kukurukira CDF kwe baba bainge kinya baremeri kinya gwita skuru bagacieza na baibo bongwa bakabaikia skuru na nande ngona still ana bau no bagutetheka na CDF akariba kurwa kwebumeria kaingobo yoreria mbasarino akaribonde baburi bethirwe beterete to their locations jarujo tukethwa twingo sishi na kadima location na this program ikaran until 18th ya mweri jojo na mbere skuru ichokwa before 23rd na 25th basari ikambiria kwithura chambirite kuririswa ojore lero promisite kwamba basari chiawe no monka yeja no ina transparent manner
na kwa exercise hizi ambiria na arua then location ya Maitei na location ya Ngarendare na ya Kisima ward. Achiari bakenere tonto bobwana bakugaibo kubathaura hanene kumania na muturire bura womete na natutethetie na inya nandi twina wirigirwa gatutethia nontu imuntu mwega muno gitwe kuma tumu tonyithie tene na itukwirigira nkuruki atuthithiri inya ya manene ya uri arikitio utwakire inya antu yaja turi bati tutetheka nontu ba MP wetu nontu boturirikana igitarire rina thina muno nontu ambasari rari na thina ya mpare nthuku muno ya muntu arathukuma akona kamutu akarua na ndi skuru ketho tukuona mbesa kiripotera Meru TV kuma Maitei gicigo mbunge kia Bore nyo kambitaga ki Mutegi. Tutitana mbere mbeo mbithi ba mwanganthia ni bambukirite moritani jako ni guceberia na utumiri bwana wa Chiambogita kiri kigomano kiria kithithikite muju wa mbeo mbithi ba ni bambukirite moritani kathomba yegie muturire na uria bomba gwikaria kumania na ugwati ibwambogita Frank Munene na gututariria nkuruki. Undikia mbeo mbethege kumenyekana tayanda Youth Against Drug Abuse nikithiritwo gigikinya ntere cha mujo mwanganthia gicigo bunge ge Central Imenti kwithira gikionana na mbeo mbethengia ntere iji niontu bakubaritana mantu jakone kweboka ndago cha kulebia na gukurukira utongerio bwa gikundi giki ni bethiritwo bagitariria. Addiction ni ugonjwa ambao unakula akili kabisa, na kuna dawa unaweza sema ya kwamba itaacha mtu akili yake ikiwa venye ilikuwa. Iwe ni pombe, na sana sana pombe ni mbaya kwa sababu inapatikana, na vitu kama miraa inapatikana, na siku hizi watu wameongezeka wanatafuna sana. Na kumbuka miraa sio stimulant peke yake, iko na madhara zaidi ya hiyo. Na marijuana pia iko na shida na madhara mengi, na marijuana inaweza fanya mtu kuwa psychotic, yani mtu kuwa na kitu watu wanasema wazimu ama kuchizi, lakini sisi tunasema ya kwamba inaharibu akili kabisa. Na kinyashiari kubaimisha baitaneana babwega kenda bomba kumanukia na ndawa cia kulebia iria cienyangitie baba inge mathuganio na ciora bioneki. So inkuga ibwega no ntuba gutethia vijana kugaruka na gukara bwega na aciari na bo nkubaimisha bombe kuritanana bao na kuboneria njira cia mwathani na kwetha bena muturire jura jogo tumenyana kana ntuba bethe bathoma kumania nabo. Prevention is better than cure. Uratumba kurigiria mbere batatonya kinda wa Chiambogita. Kurukini ombembethe kuma ntereji bakiare na metha cia nteto nyume kwa mokera mauritani jaja ni batariritie. Even in our villages, to make sure that there is no young man who is lost in the drugs, there is no young man or there is no young lady who is being used up in the drugs. And we thank God even for nobody new to be in this place. And even to us, we are just, we also ask you to continue holding up our hands, even for those who are in the villages that are already lost in the drugs. We ask and urge you to come and help them, and all shall be well. Tena tumejua vile tunaweza kusaidia youth wenzetu kutoka huko kwenye mihadharati ili waweze kuwa ili tuweze kukuza generation yetu. Arakinya gukurukira kwanda mite mbethiritwo bagitariria ni bwaga kirembe ombethe gutitaniria kumenyera rera ontobo gwati mbaru ne msio kuma ntariji cha mwanganthia no mugambi njoki kiake program ya Youth Against Drug Abuse, lakini ito kwariria uria youth agachinja maisha yawe narunya to kwanda mite muti an indicator ya kuonania we are environmental sensitive. Ito kwa ninya go change environment yetu. Na youth ibo bena maisha ya rojo. Ba change environment, ba change bebongwa, ba change society against drug. Nekenda ndekoro yetu ya yomba kweta nambere. Mawa tumepanda, actually we are youth and we hope for the best. We hope that we will be the best. We will give the best from Meru. Akuma mojo bodo gochile shigo bunge ge Central Imenti nke reportera Meru TV Mbeto Frank Munene.
Akariba wandi ya marimanti bagwatanite na MC wao ni bachimiritie kuthondeka ndaraca ya kuuna muro jwa ntura jwa kiraka kamuro karia gatwikite ikaronda ka muteneka kiri akari na muno kiri arito baskuru batongeretwe ni MC wao. Akariba ni barombete Governor Juki na mubunge wetura riu Gitonga wa Murugara batonyere gatigati kuona oria bomba kwagirithia ndaraca iyo. Mkoroki Divin Dagara waiguna na gututariria wakiraka withiritwo ri kinyamara kinene kiria karibarungu kagita konthe karambura yomba kwithirwo ikiura baigita bakithirwo bakiririra thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi yomba kwithirwo kibatetheria kaindo bomba kwithirwo bakiruthirwo Rift bantu agende batethirwo bakiona utethio antu abi bombite kwithirwo bakirutaniria bongo kwithirwo bakiruta muko wachimitia mono kwithirwo bakioya kagoto nikenda bomba kwithirwo bakithondeka Rift eno obangoro banganitwe na MC wa wandi ya marimanti Kennedy Kamnyo na antu ba erieno Mogunana, Rungo, Karocho, Karieni. Nakata sehemu ya singe antu baba tuiribete tubakini nyamaramo no. Surely tuna challenge nene mono ndene Kirakan Rift no nto ana barabadi ya Karieni na baadhi ya chukuru ya Ithanga ibe wana challenge nene mono na baadhi ya ndene Karocho Secondary School na Tonya ibe wana challenge nene mono kagita kara gukura na iba okuthuka nyigo kwewiroje itwe twinyasi bitare yato ya Kibonga baraba inge beto bumama hapa kadinara lakini ago kure tu na challenge bakira mo kinyikuringira abathiete cibitari guciara wonto thina tonete kinyanto bankari wirori ya kwamite ago wikamatete murigo twagia thina munene muno ari twaringagia na nthiguru ngari kwamirite ogo bonto akira kuthuka watwika kinyana kuicukuru ithina ntheri mtu kinya wa bonda kamatete migate na njiro ntu wenge athungia ndeni agu twamurukire enda mete na kiraka gegeto gukari gogu kiriro gia antu abende gikithikire thirikari akaunti ya Tharaka Nithi ritongoretwe ingavana muthomi Njoki nikenda mbakwithirwa kibathondekera Rift eno batiga kwithirwa baikurukira kinyamara ikwithirwa antu babikibiki na bankari amo na arito babomba kwithirwa bakiringanire kuthi cukuru kagita karambura yomba kwithirwa ikiura batiomba kwithirwa bakiringa inkuromba ngavana wa muthomi Njoki aye aruthe ndagacha yongo ti Rift aruthe ndagacha yongo nonto irudheto maita mathatu tukikeo mukaka ere kungu muroma njia yeteyo na ya ruthendaga ceno ibure karinga gantu kimantu man Rift aga ko mukaro na ru icho koromba thirikari nene na inya the county government batutetherie waka improved Rift kana batu akirendaga cha nonto utiero ya rure ukondoria Rift akiraka ko ito koromba na iteyo kenene muno na ito shokeria Mr. Kennedy nkathu nyinge muno nonto buraje gututethie munde kwa ito koromba the national government etutetherie muno government na kunene kuma thirikari ya nene eturirikane ye twekire ndagacembega kena tomba kukura kinyana ago gontu mendereo mationekana na gwetu ituingira bontu bwanjira koromba kinyaba Gitonga bakindike na bagataya na bare bagwatanire baba twekire Rift nene kana ndagacha gontu muro gwetu no munene to munini ere rotererwa kemzio yoga marimanti Kennedy Kamunyo agitariria na ugite unio tandi mutongoria wago nontu bandurire kiro safi bandura na kurimbinge ndona ntiomba kunyekeria ntu baba pathina imbiye bwega county thirikari ya county ira of course ntu baba ntumire kwayo mbiye bwega mubango oriogo bakuthondeka barabara rira mbrekari kia kura na thirikari yarikia na gutuma mbesa lakini nakuna amwe na ugu utoro lazima kuendelee kwa kila gati mambo na mbete ntu baba kwa na ntona ntu bangi bega tababa da kugura simiti kugura kagoto na muthanga na ruje nabo baruta inya yago twagwatanira kenda tumba kuthondeka bantu aba tona ntu bangi bega tababa na murungu na batharime tukurukira ngwataniro yago mbiye tukathondeka bantu ago kare bwega kenda tugietera rira thirikari kurikia na gutuma mbesa yomba kuthondekwa bwega nkuruki ndakwira antu bara batumagira barabara no ya kuma ngiripotera Meru TV kuma wandi ya marimanti gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi arieto indagara waiguna Buga sana muraithiria umweke wa Meru TV repoti ya ndagara waiguna nieromba kuroege tukinya muthijo anti tucha Meru TV thaa ithatũ rito kambita Gloria Mwirigi ithirwo ina utuko bubodhongi